Tēnei te wi, tēnei te puna te rori hūrongo, te whare unuku here ai ki reira te hitua i te tapu. Te kiri i te whenua, hei whakarite mō tētahi whare hau, hei whakaruru hau i te kura hauora hau, ki te whare wānanga o Waikato. Nā tēnei hōtaka, nā tēnei kaupapa, ka whakatū he rata kei ngā rural areas me ki. E tai ana te Māori, e tai ana rātou katoa, Māori mā, Pākehā mā, Tauiwi mā, ki te haere ki ngā rata i awa wahi, i awa rohe. E rangona whānui ana te hihiri o te rā ki te whare wānanga nei, ā e hikaka ana Marin Hegi o Waikato i te mea e koke whakamua ana te kura hauora urunga paetahi tuatahi ki Aotearoa. Te rōpū nahi nara me ki, nā rātou tēnei kaupapa i tautokongia mai te tuatahi, mai te tīmatanga. Ko Jim Bolger mā, ko Shane Reti te tehi o era, i tautoko hia te whakatūria o tēnei o ngā kaupapa. We know we have a lot of work to do in Māori healthcare in particular. We've made some very good progress, we're very proud of the investment we made, for example, partnering with iwi health organisations to tackle immunisation rates for under twos, and the work of those iwi health organisations has been phenomenal, not just in lifting immunisation rates for Māori but also for non-Māori across the whole of the community. In the run-up of the last election, your party were particularly vocal about giving your support to this exciting, crucial facility. Kei ko atu i te 83 miliona tāra te nui o te tahua a te kāwanatanga ki te whakatū i te kura nei, e ai ki te minita take hauora nei a Simeon Brown. Well, I think this is a really a different model in terms of how we're focused on taking young people and graduates from a whole range of regional and rural communities where there will be high Māori populations and they will be able to have that opportunity to then become doctors here in a graduate entry medical school. And so, this is going to be obviously open to all New Zealanders. Kei te hunga rangatakapu me te hunga kānohi ko hunga, e hie ana ki te whakaora i o tātou iwi. Me te mea nei ki te whai mai te tauira te puia mā ki te whakatū hohi pera ki tūranga waiwai. Engari koe nei hoki e a te take, riro whenua atu me hoki whenua mai. He whakatau hira tēnei, e hara mō te rohe o Waikato noiho. Engari, mō ngā rātou ngā hauora whānui huri noa i te motu. Ka whakatū whera tia tuatahi, te kura ki konei ke muri ahau, ki ona tauira ko tahirau e rua tekau a te tau 2028. Ka waihanga tia, tēnei kura, hei whakatika, e a tātou hia whakahirahira o hotata rawa atu. We're really focused on making sure our nursing workforce is able to start their career here in New Zealand. We need them, they play a crucial role in our healthcare system, and we're really focused on making that work. Ko tō mātou hia ki te piki ake, te nama me ki o rātou kia mahi HGPs i roto i o rātou ake hapori. Koinei te wāhi o te kura hau i tēnei rā, he oe kāre pēnei te hanga a te tau 2028. Te kawa pāora, Aukaha.